Projeke eno ke ya matlo a le 400 mme e simolotse ka 2013. Fela rakontraka o tsamaile a sa konesetsang meago eno. Baagi ba re ga go tsereganyo epe e nnileng gona. Ntlo e patetswe bothata ke gore ha e soka e hauwa ke santse ke dula mokhukhung le fanda. Ke batla go ipona ke dula mo tegantlo gobane ha sale di-foundation tseno tse di tshetswe ka 2014. Mme mogolo yono ke mongwe wa bongwela mo matlong. Setlogolo sa gagwe Madikele Dikgaue yo o buile mo boemong jwa gagwe a reng koko wa gagwe o gobaditswe makgetlo a le mmalwa ke motheo ono. Foundation ena ne se makileng go naka ka makgetlo mmelo ya o salantle ke motho a seng a tsofetse ne go kopa hore ha e bane hauwa e hauwe ha e bane e sa hauwe le teng ba re ntse bohlaswa bo ka hara jarete. Molekgotla wa masepala wa selegae wa City of Matlosana a re pegelo eo a nang le yona e ka ya fa matlo ano a dueletswe. Molekgotla yono a re ga go tsereganyo epe e nnileng gona. Ke lekile ka makgetlo a mantsi o kopana le puso ya province department ya human settlement ra kopana le district le municipality but ka bo madimabe ha ra ka ra fumana dikarabo tsene tshwantse ra di kreya tse le gore di a thabisa. Lefapha la dipuso selegae le bodulo jwa baagi le dumela fa projeke eno e emisitswe mme ga e se yona fela. Go ka nna matlo a ka tsamaelang go 30,000 a re ka reng ga a diriwa a ba fediwa. Palo e akaretsa matlo a mo nakong e fetileng go ne go kgonega gore o ka agelwa foundation pele ga go emisiwa dipota. Lefapha la re le tla netefatsa fa diprojeke tseo di sa konesediwang di konesediwa fela fa matlole a nna gona. Zebulon Maine, SABC News, Kanana.